Reka turakuramutse cyangwa se turaguhaye mwiriwe mwese kuri mwebwe bitewe n'aho mugiye muherereye. Tuguhaye n'ubundi ikaze ku makuru yacu turaca tugenda tugushikira uko bukeye n'uko bwije. Ino channel yacu nicyo ica ikugezaho amakuru menshi yizewe kandi atariho ivumbi. Reka n'ubundi turaciye tukugezaho incamake aya makuru yacu agiye guca yibandaho, ubundi tujye tuyakudondorera mu buryo burambuye. Kuri wowe utarabyonda sabone ni ngombwa ngo urayibyonde ko, kuri wowe utarabyonda kunzogera ni ngombwa ngo urayibyonde ko, kugira ngo amakuru yose tujya tugushikira agushikira nta vumbi. Reka rero n'ubundi dutangire tubabwira ko perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaciye amakuru menshi arimo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba izica zandikirwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Arimo araca atangaza avuga ko perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye yitaba Imana. Ariko mu makuru menshi turimo tugenda dutohoza ngo nuko ataciye yitaba Imana, ahubwo aba ari muri koma ngo bitewe n'ikibazo yaciye agira. Mbese icyo kibazo yaciye agira ubundi ni ikihe cyatumye ubundi ajya muri koma atigeze apfa? Ubundi icyo kibazo ni ikihe, yakigiriye hehe? Ibyo nabyo turaca tubigushikira mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni ukuca udukurikirana kuri ino channel yacu, ukibuka gucyonda sabone, ukibuka gucyonda kunzogera, kugira ngo amakuru yose turaca tukudondorera ace agushikira, yaba mu bisagara bigiye bitandukanye, yaba Ngozi, Bujumbura ndetse na Cankuzo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu bisagara byose aho muca mutwumvira hose turabashuruje tubabwira ngo yambu ngo. Kandi ntabwo twibagiwe mu mpuzamakungu agiye atandukanye, yaba izegereye hafi y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'amampuzamakungu ari kure, naho turaca tubabahaye yambu ku makuru yacu, turaca tubashikira uko bukeye n'uko bwije. Wowe rero ukomeje kudukurikirana, reka dutangire n'ubundi amakuru yacu tukubwira ko perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubundi yavuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. nibwo yavuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi aca ashikira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihugu kikaba kiyoborwa na Donald Trump muzi cyane cyane. Icyo Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaciye ajya kureba ngo agiye mu nama ihuza ibihugu agiye mu nama ndetse no mu masengesho yo gusengera igihugu cya Amerika, ariko ari nako asengera igihugu cyacu cy'u Burundi kuko nacyo kigeramiwe n'ibiza byinshi ndetse n'ibibazo byinshi, cyane cyane umugwi wa M23, no kuba avuga ko Evariste Ndayishimiye aca avuga ko u Rwanda narwo ruca rushigikiye umugwi wa M23. Akaba ari nayo mpamvu rero aca asengera igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo kidakomeza kugarizwa n'ibiza bigiye bikomakomeye cyane ku gisirikare cya M23. Akimara kugera muri Amerika rero yakiriwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko cyane cyane yakirwa na perezida Donald Trump, kuko binacekwa ko hari icyo bagiye baganira ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ku bintu bijyanye n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibyo bavuga ku gisirikare cya M23, ku mugwi wa M23 ndetse n'uko waba uterwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda. Ariko igisirikare cy'u Rwanda kikaba kibihakanira kure, n'igisirikare cya M23 kikaba kibihakanira kure. Ibyo ngibyo rero baciye babiganiraho byinshi ku bintu bitandukanye, ibyo ngibyo twaciye tubibagezaho. Ariko ibyo ngibyo si byo bituraje ishinga, turimo turaje ishingwa no kubabwira yuko perezida w'igihugu cyacu ahubwo yari ari muri Amerika, yaciye ahura n'inzazane nyinshi zigiye zitandukanye, ku buryo ngo abenshi bagize ngo yaciye yitaba Imana, ariko Imana igaca ikinga akaboko. Mbese ibyo bizazane yaciye ahura nabyo muri Amerika ni ibihe? Reka nabyo tubikudondorere mu makuru yacu. Wowe icyo usabwa ni ugucyonda sabone, ugacyonda kunzogera, kugira ngo amakuru turaca tukudondorera ace agushikira.
perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi ngo yaciye ahura n'inzazane nyinshi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Izo ngorane yaciye ahura nazo ngo yaciye ubwo yari afite ijambo muri Amerika nyine yaciye ahagarara kuri podium aca yikubita hasi ngo arwara isereri muri make, abaganga baca bamufata abarinzi be baca bamufata shisha itabona baca bamutwara mu bitaro bikomeye byo muri New York. Aho ngaho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abaganga rero ngo baciye basuzuma baca basanga nyine yaguye muri koma, ngo basuzumye baca basanga ngo yagize isereri mu rwego rwo guca abura ngo amaraso menshi. Ese ubundi Ndayishimiye Evariste w'igihugu cyacu perezida yaciye agira ibyo bisazane kubera iki? Yaciye abura amaraso mu mubiri wiwe. Ibyo ngibyo nabyo byaciye bicira ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba izandikirwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Mu makuru dukesha ibiro ntaramakuru, ibiro bya perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi baciye bavuga ko ngo perezida Evariste Ndayishimiye nyine yaciye ajya muri koma ngo kubera ko ngo ikibazo nyine yari afite, ngo yaciye ajya kuvuga ijambo birangira nyine aciye agira isereri yikubita hasi. Abari bamuri hafi baca bamurandika nyine bamujyana kwa muganga, ariko ngo icyo arwaye cyo ntabwo kiramenyekana, ngo icyo bakeka ni uko ngo abura amaraso mu mubiri wiwe, ari nayo mpamvu yaciye agira isereri. Gusa amakuru turimo kugenda tudondoza ngo ni uko ngo baciye ngo abaganga baca barimo bamukurikirana ku bubi na bwiza kugira ngo barebe ko atashiramo umwuka. Ese ibi ngibi byo biraca birangira gute? Ibyo nabyo turaca tubadondorera turabibashikira mu makuru n'ubundi yacu ataha. Kuri wowe utarabyonda sabone ni ngombwa ngo urabyondeko, utarakunda kunzogera ni ngombwa ngo urabyondeko kugira ngo amakuru yacu turaca tukudondorera ace agushikira nta vumbi. Icyo tubasaba ni kimwe, ni ugusengera umuyobozi wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ace agaruka mu mwuka w'abazima, kugira ngo turebe ko twoca tugira umuyobozi mwiza utuyobora neza, kuko umuyobozi wacu yacaga atuyobora neza, atuvuganira neza ku mpuzamakungu agiye atandukanye. Icyo dusabwa ni ugusenga cyane kugira ngo turebe ko yagaruka mu mwuka w'abazima, kugira ngo dukomeze kwishimira igihugu cyacu cy'u Burundi. Wowe rero komeza kudukurikirana, reka mu kanya turaciye tukugezaho nyine n'andi makuru agiye akomeza gucicikana, yaba ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Gusa mu kanya turabagezaho n'indi nkuru ivuga ko ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi baciye bahashira abasirikare benshi. Se impamvu baciye bahashira abasirikare benshi ni iyihe? Turaca tuyikudondorera mu makuru yacu n'ubundi agiye kuza. Wowe icyo usabwa ni ugubyonda sabone, ugabyonda ku nzogera kugira ngo amakuru yose turaca tukudondorera ace akushikira nta vumbi.